Ki Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah penat kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan kajing penmi jong Commissioner of Food Safety Meghalaya kakong RM Kurba ya kajing penbena ha ka arpun tri ujliu ar hazar arpulai bala weng no ya kajing khang banwanra ya kidok kha ki bana bar kejela kala penkemen hadu kata kinong di bat ikinong khayi dok kha ki badan hapok kalama jong ka khasi jaintia Fish Wholesaler and Retailer Association ki baju im kamai jakpo manla kasngi ha basa di dok kha hayaudu Hendrai hapadeng kini kejing kemen kinong dia bat kinong khayi dok kha kila penpau ya kejing sengau benyau na kejing bam ai kai pot mardor jong katanat fisheries buat hadien bala dap let tes ki dok kha ki bawan ra na bar kejela kenang men pentikena bakim dei setia ki bala inject dak dawai formalin ya ki dok kha bawan ra na bar jela la let tes dak ki officer na katanat fisheries hakli yaudo ha kasngi baar Testing. Nanti kadang ngamdei bangan penbenaya kata. Ngasuan be ngisuan nak tim jungi just bantes. Mak. Te jongkong yang tak hamta. Paus. Kuno pin siya batwi ba ka don formula na itu kan neraka kelarang gani. Toh, janganlah lasir. Janganlah lasir. Kan kelibat tadi. Ratus paket lalu. Jadi janganlah lawan bentes sekini ki doha te ngi smumu iki namar ba swa bangindi no maru ila kwa ibu kan lagi buat te harum lawan tes sekini ka doha benta te lawan tes ke doha te benta kat kum kajingnya keren kolong ba kiong bangin saai ke report kini ki try sibet saai ke report kini ki try ba kini ki try pede ken sarai kini ki try bakin saai ka guidelines kuno bakin le kuno pede ka doha alapun mentan ni na tengki members ni ki badi president bagi diru ya minong supply kini ke doha na anra hadin bagi lah ada test dengan ila pun di omba ken saai report iki sibet ila report iki sibet hadin bagi ai report hadin bagi ada ai report kinsa sesarai bini kumno bini kamar insala supply ko ya kata mendapat menhakane dengan itu IP buat menhakane bagi test ni kong rungi ngimtip is pang kata test mah bagi test menhakane bagi test rungi ngimtip baru kan ba kat kumbi komisioner yang bagi la test sandom di sim dok khan tu na we ne ar te hadi bagi on test maki tengiru mai iru iong ba ngi klinik komisioner pi test ne hakano sengi pi test ong ba kidon kidok kha bedang don ha lap don kidong don kidok kha ki bagi la kita gi la test bagi long positif bagi long negatif bagi la don
nang kita dok kasih pada kim batai men kasih kiwan sim kumentar kasih ngila ban ong pe kiwan sim nang ni nangi kita nak company iu nak ni kedok ha bon unun tra iu kan unun tra iu kita tengi ong ki tes pakin bu tak kuat ngila kuat pakai kedok ha ada filap ke balong bandi ke bomong bandi ngila tip nak company iu ke bandong bandi ke bomong bandi ru ke takadau lah daki kuat pada Indonesia ben lap sidu saya try tu ngila keluar mentah ni lap nak masuk ben mentah but ngila ben ong pi lah daki ai report ingi kum sibet lu kumut ngila tip kan ngila tip baka tangkap lak sempur tangkap papu arne lain sawan tan dan isi singi sempur dengan saya pentip mentah kila on test ni ke pot pada kita first time bagi on test kuat jengi bandang ni te lah daki on test mentah hang ni mentah kila batai kan yang kin sabatai kan yang kin ai report kan ini seperti pelakin air report orang kila ban ICP lagi ya dekat kumlar kai ngilia ayo ke report naki pada kin sarai benar no gini ki mahajan mah rule steel makin sa ya supply ki tiba test mentah ki dokha ki debin andra ki bonda andra karo di katla bat pengas kita gilai tili ki dokha bat mentah pada ki ngilij ban test pada ki dokha ki bonda kumpron bat bibi dokha ki bonda sabar bat bidang kita ini mentang ini orang patai pi tangkan tes apa dengan dokha gota andra kalau kumne lada kadihi ada kum kan slemmi kan ka ban slemmi ka report yong kini ke dokha ngap ritondo namar himla ada ban apa do license so sini ke dokha wat kan ong pi wat mdi ke dokha wat ujuru wat ujuru ma wat ujuru kita ong vintes mentah pindah di license so sini ujuru mlong so mdi tang ke dokha kadok kom long suhi kata nak tak kadau ngiru ngimban sing gini bi ong ngi jing expect jingi kalau bikin test sang ni kin ai report hang ni tambah gimana si sin du gile kata kamta tambah second time berkiwan pada mana kini bergile tak ngintip kat singi kebam actually Indonesia lah prim kena untuk kat singi the government kala arrange sebagai ngachna ban test kini Indonesia ada ben mention tu mau ba testing lab on the daily basis kena bagi brio kan boost the confidence ng kinong bam mo consumer ke kan kumtar UM suong bar na do balakang would affect from so and so mantaka singi la live ka ban that so dan assurance in lang government ndala phone EDC pada mana kasi way member jeni EDC yang actual na marbalay badan kamban kapha yung brio one test and one more thing mensua kita mensua ko kita kawan po food safety ketuka dapat food safety ki one test early in the morning kendai food je kelawan kataru ada random test immediately hang tu madadep ngelayu dia mentah pada ki ong nan thak dapat fisheries kat mentah kelawan dan fisheries tu dah kesau mentah pada ki ong hana bahkan simpul license kim ong ni ki ong bagi sa ngimla ban ai report mentah kata kamot ki semlek kan kat random test kelek dah kata test ban part laboratory kata kamong feasible ni nama ni dok KPI hadir license kan ni dok kala mlong so bandi tak apa tu kin ong kum no la ong bela dia dekat bi senan tak ada hak ban return ni dok kamlong practical one way ni kan ong fi simple kamlong practical kajing tray jong government ban mengi namar ba last time kau na food safety mentah pada ki ong na fisheries kuan na fisheries te mat kamlong feasible te yangi ni kinge jungi kolong ba kam jungi ni kam te kabesuk halo jungi mentah la kiwan mengang ngebe mo ngebe siyo tingin yang ni ngihap ngialut ndru beji dan ni nyu beji to muslim mero nyu beji kadang ni ngialut nyu beji kan bengin lek ngihap ni siyo sting ngihap po sipo la ni khat ar ni ka muslim ya tam tu nyu adi kan nyu ka tela da kiwan test maki kiwan test mentah kum ar beji te nyu su ni ni an mo ro nyu immediately baka yang bakal mentar kamlong instant hang tu bikim ala ban ai yu te random last time dikilek mentah te mari alif ka ban har 5 years back mari alif ka ban kiwan hang ni kum tu hobi gelawan gela test la yu te kamdon hi immediately ngiru mario taka bila ong bamele kena sedang benda dia wut kalong smooth ni kata kata kam mentah ta kalong dekok